Pi kipat ba kebriu nyu trap ken pi kwa kum no nga pi kwa ba ngan cha kem no ne pi kwa be bang nang ya chmat ngan kwa am kli pi menta kami ngan pen i nomor nyu tarik ngan salej hajar biang nomor kani ka jeng khot hajar ka ba menta ni ka balong kham khla ba balong kham khla ba kata jeng khot hajar jungki mo kabelum kham khla nagi bakhla tam kanika jingkhot hajar ke bamentapan kadika hajar bakhla nagi bakhla tam tengan pen EP ya kanik siti khot hajar mo tengan pen EP to ya pet badi prakhat bha mo phi bar khot ki ba i ko thon junga ki ba kursan bagi video junga polis kanika jingkhot hajar ke bamentan ni kabalong kham khla bha kabelum kham khla bha kata jingkhot hajar jungki mo kabelum kham khla nagi bakhla tam kanika jingkhot hajar ke bamentapan kadika hajar bakhla nagi bakhla tam tengan pen EP ya kanik siti khot hajar mo tengan pen EP to ya pet badi prakhat bha mo phi bar khot ki ba i ko thon junga ki ba kursan bagi video junga ngan pen EP menta kanika siti khot hajar ni kadik bakhla nagi bakhla tam menta mo pet kani pet bhang tu pet to mo ngan pen EP Office of the Subdivision Police Officer Penursla Subdivision Penursla East Khasi Hills District mo pentu District Meghalaya mo ti halor jong kani pentu po to kerteng jonga ba Arkelius Dotdong Yaudu Shillong Notice Memo Nomor CB SR R Hajar R Punriu Khandai Spa Saw Dit Shillong D R Fulai Februari R Hajar R Punriu R Hajar R Punriu doa pe yang ni ngan pen EP dakani ngapentip syapi balak don kajing ujor persya ya phi da uba uni uju himo ukror ding nong sap na kasnong selei ular umroi balami kawe ka durki mo katuk ba aju ujor manakania hapo MSCW menta laya sa shani mo soal laya sa si penuh selamo ki kamut uni ru imat di high level NPP hi jong phi kaba phi lakren daki kentin si berngem bersit bat lakeno ru ba phi don jing tep ya kakam dawa ne krong pisa jong uni ubriu shu lakeno ba uni ubri udai unong wat RTI bat ujupan kut ya ka RTI da ka ba syempisa halor katei kaphang lakhot ya phi ba phinwan mi sha office USDPO penursla kabadon ha police research Shillong rangkat ban kajing pensisya halor katei kajing keno haka nyau tarik benai basa arjar punriu haka por khat arbaje mensi klempep ngang ong te kamut long ngang hap ai sakhi hakmat uni USDPO kamut uni unong bisar na po high court na Supreme Court na unia udah nong bisar na po high court na Supreme Court na district court na unia uni USDPO te ngangan ong ipi ngamtre ora sakhi satar sto hajar nganlet tambah sakhi satar ngamtre ra baling cepeni uy kata ya kata kasabot jo nga ladala ngapani kata kasabut ani kata sakhi hau ula ban li ayu ya nga lani ula ban sim action ayu ya uta ubriu uba ajing ujor ya nga sto angta
Nah kani kan kadau bangang si ong ipi kim pat snotho adu menta lada pin kem pin suset hapo jel klem ra sing bishar trai pila pila trai. Nah kani kan kadau ngangan ong ipi lada ngadan ru kisaki ngamdon kam apni ipi sto hajar ngan lek kumba pi khot tang ba kisaki nganom pin i namarkat banang sensyar kan sorkar MDA nginomla ban persitom yano high level nginomla ada ku akem tu kembek in yu pat pida penting kem kembek ngangan ong ipi pa ba par ko bekerja yang am ngam di kuslai hiru dang kem daki kem dang asyong pam jadar ong kuslai dia tang ba ki ki bang ka secret jonga kadon ada wanda ko ke sorkar am kini ki brio ki baharas yang am kini kim dei berlaj kim dei berlaj mentang ida aji ujor kena mentor te kinang don hakabar ten mentor iyo bina aji ujor iki kini kin pendik kinda buram kinda rabjot wat ya uto ubat hab uto baru ni kinomla bali ye nemar kidon hakabar te pi katakan ke jeng harasia kajak ujungi dia dai na kani kada ngang oi pi pa ba bar khot kabri ni trap nei pi ki berit baraya menta nei pi ki nongrap pi ki nongla pi de mas tho ba kani ka jingle jungki ka dei ba kilak thamaloi menta laskuru dihila ko ong udkhar laskuru dihila lale kulumar ke ari hangne upat habwara bat kasaki hana polis resep Shillong rangkat ba kejing sisa halor kate kejing kena ari menta ti baru khot uni wei pat ban phak pen sisa ya ki banga ngatep wei uni public servant ne udai judge public ne USBPO udai lot public ne udai public servant ne ya nah terkadau le kumne kan banga sayo timsi na kani kadau ngang ong pi himlap yaw ni ubriyo kumba philap meno menta phisham last menta yaw ni ubriyo sto if I die for you mento I never change my mind. Try to understand in your mind na kadau ngang ong pi dia na kani kadau ngang ong pi pet kan don sakaway namar ki babon ki bangit Kristan ki empat ngoto du menta kani kade jing maham sakawe ki bangang kuan persoto ipi kan sabdon pat sa ka jing ai injek ya ki kena kan thei sto kan sabdon ka jing ai injek vaksin ki kena kan thei khnang bakin do khon khnang bakin nomi khon chu da perkhat bha mo ye ke bangang persoto ipi na kani kadau ki school ki college menta babon ki ba kontrol ki balang Kristan gini ki bangit Kristan nei kitang syua injek ya kitu ki kun ki te school ada penbor kitang kata hadin habur ada ki kun ki te kimyo kun syu ka responsibility jong kitu ki brio ki wa yalam bakala ya kini kita jungi ngindu